Android kao platforma ima gomilu besplatnih aplikacija i igara. Većina aplikacija je besplatna za preuzimanje, ali ili ima sadržaj koji se kupuje unutar aplikacija ili aplikacija, odnosno igra, sadrži reklame. Ako pogledamo statistiku, 31,2% Android aplikacija se plaća, dok je 68,8% aplikacija apsolutno i potpuno besplatna. Ako pogledamo situaciju u poređenju sa iOS uređajima, vidjet ćemo da iOS korisnici mnogo više kupuju od Android korisnika. Dakle, Android korisnici zapravo očekuju besplatne aplikacije, a pogotovo u Srbiji korisnici iz raznih razloga, većinom neopravdanih, odbijaju da plaćaju aplikacije te iz tog razloga imaju problema poput iskakanja reklama, kako unutar aplikacije, tako i oni koji se pojavljuju apsolutno i potpuno ni od kuda. Također rizikuju sigurnost svojih uređaja instaliranjem krekovanih aplikacija, gdje je vrlo moguće da upravo te krekovane aplikacije sadrže viruse, malvere itd. itd. Na koji način možete da se rešite reklama? Kako sam ubeđen da se ovo stanje neće promijeniti, barem ne u skorije vrijeme za korisnike Android uređaja, Android korisnici će nastaviti da koriste besplatne aplikacije i pored dosadnih reklama, te sam iz tog razloga odlučio da vam pokažem na koji način možete da na svom Android mobilnom telefonu, odnosno na vašem Android uređaju, zaustavite iskakanje svih tih nepotrebnih i dosadnih reklama. A sada ću i da vam pokažem na koji način to možete da uradite na vašem uređaju. Ja sam već pokrenuo Memu Play, to je jedan program o kojem sam govorio u jednom od svojih prethodnih videa. Otići ćemo, dobro, ne moramo da odlazimo sad na Play Store da bismo skinuli neku aplikaciju, da bih vam pokazao kako to izgleda kada reklame iskaču prilikom korištenja neke aplikacije. Skinuo sam Sudoku pa ćemo da vam pokažem kako to izgleda kada igrate neku igricu i kada te aplikacije prosto iskakaju i smetaju vam pri igranju igre. I hajde sad ovdje da grešim nešto, da pritiskam četvorke, idem na New Game, idem na Easy, ajde sad ću ovdje da lupim, da grešim, ne znam, da klikam trojke, dvojke, idem opet na New Game, idem na Hard, ne znam, igram igricu i sad bi trebalo ono, evo ga, znači iskočila je ta neka reklama, ovdje je u pitanju sad neka aplikacija za farbanje nekih slagalica, šta ti ja znam. Sad trebam da sačekam neki vremenski period da se ovo jednostavno isključi ili da kliknem na ovaj X i da opet nastavim sa igranjem igrice. Postoji jedna aplikacija na App Store-u koja vam omogućava isključivanje svih reklama prilikom korištenja bilo koje aplikacije. Ta aplikacija zove se Adblocker i sada ću ja da je skinem. Da, to je ovaj Free Adblocker browser. Ništa, sad ćemo ovu aplikaciju da instaliramo na moj Android uređaj. Kada se preuzme, otvorite ga, idete ovdje na Accept. Dobro, ovdje vam sad on pokazuje te neke prve početne korake. U njemu idete na ovo da štiklirate. Set as default browser, dobro, ajde, da ga učinimo. Idemo na Always, da ga učinimo našim jedinim blokerom na ovom uređaju i to bi bilo to, ja mislim. Sada ćemo opet pokrenuti Sudoku i trebalo bi da ne postoje reklame. Odnosno, ako koristite bilo koju drugu aplikaciju, također ne bi trebalo da vam se prikazuje reklami ili da vam iskaču neki raznorazni pop-upovi, neki raznorazni prozori. Aj sad da probamo, ne znam, ajde ovdje ćemo 5 da grešim. Idem New Game, Medium, pa idem ovdje 3. Da, evo, znači reklame ne izlaze, evo opet idem na New Game, idem na Fast, ne znam,
Tako da sada ne postoje nikakve reklame u korištenju bilo kakvih aplikacija i sada ja ovo prosto mogu da zatvorim i da nastavim da igram, ono totalno je nebitno. Reklame neće sada iskakati. To bi bilo to za danas, pokazao sam vam ovaj lak način za blokadu svih reklama na vašim uređajima. Pozdrav od Johnnyja, ćao ćao!